Kaneshi Market woma petim ama dishi omudi dwa nyina nso etie yen Leicester Ghana Limited omudi ya toothpaste ene ne brush abedwa so hot bite kasebo ena wutie no wosie gu wonu mu no enne no mire mechi okwa abefa so ahwe ne yie fise nyame mo ade a se wutimi bo ho ban midimafo Herbal Center Dr. Tamo Dasunie wode ayeresa papa ena aba Joseph Kenke dokono papa yede ama 3 Ghana so sepe tam heba mehye duro no malaria wonu mu ato aduane nya wode no wo mo eye ho adwuma onga Mama's Helping Hand eno ena kire se aduane ne beye dana eno anu no RSYD Novici Studios nso mo aso ate se photo shoot ne brabaye yesi afefoforo ma bibia anya foforo na malama base eho eno wo a wo mo nso edidwuma wo mo ne nyumako a ebo mechedom ama me de hot bite kasebo no me de asomo ene enumere yi ye frame Akosua ago abowaje obetimi aframe Akosua Nhyira fe yenhye ene hot bite no ba bia ye de hot bite ne ewura ne de afamu ye wo commercial transport operators omo Ghana sa wo ko for taxi anasa wo for trotro wo nyina commercial transport operators eti trotro driver no eni ni mate nyina wo ye commercial transport operator taxi driver no nso so commercial transport operator ena online phone nyina nso commercial transport operator na wo nyina ko mo ho abom se wo mo de krata enansa dwumadie 3-day ultimatum ema Ghana Police Service Metropolitan Municipal ena District Assemblies MMDAs ne se wo mo nansa pe ema ne memma ne nkoda ne mpanifo mu didwa ewo kwam na eno wo kwa wontimi nkọ na anu ayekọ kantamantu behwe bra ya ansa na ye bowuradi ewuradwanu mu fi se ekwan no mu nyina enyasam ketwa na eno no mo se afedi aburu so na ye wo mra bi edi ye adwuma wo Ghana hanti Ghana Police Service Force mada mo nsore mu tonko amunyane ye wo regulation 117 wo road traffic regulations 2012 LI 2180 ni mu eno ehye ni kwan se ekwan mu ye didwa ye ni edwa ewo kwan atiefo join me ewo Facebook ho na be hye edwa yesi ni wo kwan finfin bra na be hye edwa ne ya market no ewo kwan ni finfin bra na be hye sabre follow me sesia ewo Sompa 106.5 FM Accra ye Facebook page no be hwe na ma story na make no wetimi atiase ni a driver for no air pa kire wo mo se regulation 117 account road traffic regulation 2012 LI 2180 no etia si ebedi dwa ewo kwam eti Ghana police from wo hefa district assemblies mo hefa metropolitan municipal mo nso mo hefa enna empanifo mo hye ekwan so jojo no mo nso mo hefa enna matra wa ye hyehan enna ye kwan a esa se nipa ne befa ho se akas ne befa ho commercial vehicles ne befa ho vehicles ni nyina obi anya ba bi mfa firi se ye didwa eti se ye enforce law no ya wo by laws bebre ye nhene mfa nya adwuma regulation 117 ni bre ni otom a driver for commercial transport operators say regulation 117 no ni bre ni otom wo mo mampanifo akwakosi ya wada ni dru no obi da so gina kwa mu ton tomato be se tomato anaso obi ton mako ni je ne akakaduro obi abo force e wakwan finfin dia ene enyi obi ne kuma nchibu osiako wa na wudi uti akwakwaje akirema enti wo mu bu ofu yie pa hasa nansa pe eye 3-day ultimatum wo mu dia Ghana Police Service ama Sompa kasebo yense timi atobi so ahye wo mu se ni mu ani mu ya yampamu ema ene memma ne nkoda omudi dwa e wakwan finfin nyina mfiri ho na kwan ni mu nna ho na akobadie nyamre na wukura wo ye pedestrian ananse wo ye obi a wonante fom na wonim na wo koka obi ne yama di ebedi watam no ebi kura betimi aburu nua na sansem yo modi atodwo omani abre koyi a statement commercial transport operators Ghana edwo mo nsa sha so mo say reclaim roads and bus stops and say akwan aye faso bus stop aye gina sini pafa nipa no a ejodi fo bodompem wo ho no ya ege ya ade momfa ya ade maye na a driver fo nsem yo modi atodwo omani abresa korodom yi ena Sompa kasebo ayenso ye pa asem yi ena ye kwa ne ne ejodi fo no say union no wo mo hyempanifo so mo nansa wo mu pamu nyina mu mfiri ho
na ekwan mu na officer regulation 117 ne mabuso na ensem odwedifo ne de to Sompa Kasebo anim no ebi ne yebode ya kire mo ewo Leicester Ghana Limited ya toothpaste ne brush hot buy te Kasebo so Adoba force omonchi share ne kire se ye ne ton ne ma okwan ho no oyemfiri wa percentage na ma manya ye no adoba fon kan omododo na dwedifo kan ye dodo efiri ye mpanimfo guta na GPAT nso GPAT omo nkasa furu ma na nkasa na ehwe omo doso na ehwe ma manya ye enti se me kai ndc for so mu ye fi omo ho a ebra omo ba omo de okova ndapo ba e be sese anuoma enti so omo do mo saka dwedifo a omo do mo saka ye nyina enti se de omo si ba no no omo be sa akone sa bedamase adwentre se hana ye wo no enye ne oni pape dia ebranya eba se skakra ye de beta biane kra ye mai kra ye to ade aye nto ye nya bi ye kronum so ko mu nya bi ma e mai bra ne ebre e kwan ha ye si ye nto hwe ma ye se mo so ba e fo ho ma de mo de ba be kan ye de ho dia ene ne so mo pese ye ngogo wu ana na ye ngogo bokro no enti ngogo bokro no se mo de ya bokro se si a mba che mo de be hakutu enti adwuma na ye no enya sese bi esika kakra ye kakra be dinti ana ma ye si kwan wanse no enti se wasa de ba ye se mba ha ye dia ani afie se be to atia pa ye beto atia efise ne ye koso no enti se mo de sa de ne be ha ye dia ye de ye beto atia om ade toni ho be se fita no be tima betina o ye ntade enso no wa ma enye yi ene ani ba bi nso a ye de anyoma we be kwa akotena ekita mofra ketenkete a hwe o mo ti se mo yi efu ade na ebe wu broye enye aduane bo ebe di se yi efu a ebi mo hwe nkwala ebi mo hwe omomo ss o invest eso me hwe akwala keto a opam ye nfa ne ye eri bebi ya akọ sa na mbe de ndc for the to mo mbi Pacha me the Mabel traffic na esi wa hadmo no en free ye to ade okwan ye kọ ye ni kwan bebre sa e crossing ho na eso mo hwe ho no masem no mo ka every day traffic wa every day kra ba ye ba ha no na se ye kra free adma still na traffic be ba ha because of crossing ho no ana fe so the bronya idie ye wo so kura ye wo so we dey be crazy that no bi a ye di bronya enso ye se ye free hanom enso kwa akra if kura pol ba bia cars ne fawo UTC e kwa na e ba kope oba hedwe wo na se oba ya ma do midwa no eye egu harm nya hye etu we de esra oba bibi nkan fa ya so ye to ade e wo pan on medas we adwedifo na akasa Sompa Kasebo ya bobi e de akire mo no ne yakwa homa no so ne ne opanyi Samola mo ye deputy national PRO e de ma GPRTU na ye ne no atwetwe nkomo e de afasa nsem opanyi mema wo adwo eba Sompa hot buy te Kasebo so yo na nyamia dum ye de ye mo official panso ya de nyamia si atenko metre fanchirani Amen. Commercial transport operators are more Ghana the Krataba Bontense or Mode 3-day ultimatum or Modiama Ghana Police Service Metropolitan MMDC is near this a man in memo Mudi Jawa Kwamuno. It's a regulation 117. Any woman in Antis had any Yawada de or Momo Juma who bet you Womopa. Sakrataba Bontin and Makan was me. GP out to you for Mokahubi. Mesdames et messieurs, ma main chair will be here. I'm sure a seminar about Bontino. A Shankafuni now how Cassia. We are commercial transport operator. So we are private driver. We are a kind of trailer driver, tipper truck driver, a car union. And I'm saying, I'm saying about Bontino. Say, Akosua. I did the idea was no for a purpose and a reason. You are quite machine, say a shame fast. Bus stops. Engineer no a design road no who say you do the so to be creative bus stops. Say they are commercial vehicles to do the say we see what passing that for what you make now we be to now what in your phone. So I'm sure I'm not saying say so mutilation a pedestrian walkway na e can saying pedestrians so etini anantia faso so they are pedestrians no not to be say yem for some emba menanti kwemu na car so enko bob na fancy say na no yemi say eye mra SSK ni aduma na nipa di suruti no ma omo hihye digu eye
LI 2180 Act 2012 no Revelation 117 and omode sambre be na sa Revelation 117 mrei ana se Road Traffic Act 2012 LI 2180 ta hume ene huma kwan so emra nhihiri nyina ya ka bo ano na yedi nyina egu if fa baby e kire se we driver ni ko gina no wanyina yi a ekasi e chew ni ko gina ati ni bia e fa baby kire se driver ni driver na uni license e se e chew e humra ho bidure that's ahoma kro na so e na kire se ense so bi ko ade e wo kwan ho akoya na se bi ntem ye sorry Emma Atramiro, it was among more so ye the phone be the points most especially a crash central. The Niji will be all call Krumus Adrin who say Coleman the ho. I'm a pedestrian, Coleman ho. That the ama private driver so be dear or Nam Quamubian who say Quamu Dava, says a Kumu I say. I'm telling you so much and with your almost and bedroom. Now, and I'm suma Ubesha asking the Brew do bus stop. Before the bus stop na boso entu driver ni unya baby nyina ugina nso no anyina yie nso ana police aba beto na odwa kugina ase ni bia ana se wako weti bibi kura de free wensem no ne yesem ya bus stop bia ma yesi nyina ho se before abeji bus stop ya boso before beji bus stop boss yi emra hu makona emra wo mu sense se bibi eduma ho no mo ni ato nchen na head driver ni die ko jira de die nyina yi aba be chemda ene na aban mo modern ati yi ko di bronye e ko ba e beja a shem die na president ya di work we ni adi ba so ti aboso se driver bi ko chifo di paswa e di asaba as boy en shi apesi bi na accident free bronya ni nyina ti ko wura so fufuo e je di po wo ko mu kura po na kasa no o mu kwakura po de sen mu na se bi ntema de nse de mi no asese Ashama isi ho eme kaneten kia bi echifa egedifo so mo bi kura pa mu wuye driver ni no kuta sheno de fiasi de sinne o feli break teye na nke egedifo ni kwa ho an tani so de ne tie no kocho statement bi a chetu wati be gina ka Sompa na ni ka chira bai mo de anso be hwe enye se e tan egedifo no ni sepeti no e bi ari si o manum ye yire no mi ma me no ye o fa ni mi ma no and you are man of work and so over 20 and then the other say it's so much. Almost share number the factor to would you done. No money cannot so now the farmer Ashanka for pedestrians. Now even in the Brunyana too. Open ye ne omunso kasana omasem ne se bronya yisu kurantina. Wo mu hia so mu bedi dwa wo kwam na nya se bia wo mu pese mu bedi dwa wo kwam na wo mu ni ba bi te na wo so kom de wo mu omuntimi ntina ho enkobokro no nti no muso wakwan munti afi aye ba bedi bronya mudi wei so eba no mo be se mo tete wo mo statement yi sei Akosua mami misa sembi akrewu ayembia se bronya nti no maba kwan shi na se bronya nti na driver bi nso ekotwifo obi shi no kuna ayembia amra ka se bronya nti driver no nkofiri da bida da bida opani da bida yes emra no be chi driver ni no actually se kunipa wonya accident enti binti NSS ye be ka se bronya nti na bi mu de mra be show mu nsem na akokofa ohaw e de abre ebi mu wo ye wo akonya so obi atimi dinija Akosua mu studio amu ye adwuma yi obi antimi mwura o se me beton tomatoes wo na be ye adwuma sa enti ye adwuma enam se ho ni be de beton tomatoes eno ni ye ka kire de 40 years from yes ye tan obi na mom no ye kan no kura be ma omo nso akini afọ so aban no na wa pe be bi pa de amom na omo di mudwa se de be omo nso nsa bi kini akọ no ma na ade ba ko a yenim wo Ghana ha efa sa adwum busuminsia mpo de se muwa aye inkobesi abrabo enti ebi mu ka se yine yeyi wo mafiri ho na nya no ni solution ifi se yeyi wo mo da mo bada enu so yi ano sei ma me unse ye ka se o man ye ko na ni makuro ni ye kese no na ye hunu se esesi create space for before so be ha mo tonje ni ewo e kan na nko mo agbugbo shi ho no be bi no omu yi omu de omu kwa asalaja baby o omu se kronum eyechu Sompa FM ese aban ni tini hu se baby ampempen tu edu no
nearly be one wise, so to create measure before. The phone should be made you. You know, you want me more, it would be too quiet a mindful for so. Who said your system here? His Excellency John Dramani Mama or resetting Ghana. Resetting Ghana agenda no. So eka ya shenka for ye famudi SSA ye no. Ye see a boy who modern ye. Major the phone so famudi amoyen and so much in abo modern no my. It is said they are now okay. Ampa ye pamo munina free ho. Ni ampe baby am farm momo new muja. Ebedu baby no na munina sam baby. But Akosua only more funny thing. Only say sometimes no. And I'm saying, oh, maybe more coin, more beton, and more coin, you know. If you move a store so, not only free to turn, no matter schedule about thing. And I'm saying, a bit so at home, be honor. It is again, and come off for no man, I can so be answer the store, and find a human will be any kind one. And come away, the tomatoes are turn tomatoes. And to man, I make part, meaning some come and to my phone. One will not be at young baby or could do it. Because say, Obia, Obisto, no business, no business. To say, oh, Pia, Makwana back at it. I was just last week. Made a program on studio. Missing studio, I labor the same now, media back from studio junction home. At the advance, I'm do a kind of saying. So I run about it. Is it dummy run about? It takes me 2 solid hours. 2 solid hours traffic congestion. All because before the coin in Abos. In the from and your time you tell me. Then share me and research all the divisions. Now you know to me and more iron and woman. Wait here, Wadawruma, the crocramuno. Yet me ya. A diena, ye bedi begua queme bemma. Timi sansi biem said na ensi biem ejedi fo makwan mu biem edie na wudiri sese mpanifo hu ne omo ye e ma sa de ba mu ma ye se bia ndem kan 3 day ultimatum na nka waban tia ne yakoto wo mu but ye be ye ne dan no ma ma biem kura e ma ye medi san komo yi biem so the susu said ye di kan kura no se omo ton ne ma wo ho no se aban nim se odi baby e ma omo a on create baby se park bi so any ade and on be create bi amoma no ma create amom the gasama be yan fato every baby na baby di Mandela Park na the fogu ho bebre me ho na ya congested abai bo modia the municipal assembly bo modia ko create a space bi e di maom e wo some project area e no clear the phone ni na de ko ko mu etimi da ho e di ma pedestrians wo ho e di baby kan kra no abai ni hwe no more modern so benya baby ediama egedi for no more stores so my free store no be anko back to the store now to make sure say the law enforcement agencies no ebe yom adwuma because emra ya boka etintim e wo manu akoji ato parliament I say adwuma no a posifo the municipal assembly omo aseso mshana amra ni adwuma no mo ma enye adwuma 24/7 na obi antimi ehu ehihan no adam we the asham fire pato ho ebra MC so na nsia honorable Freeman Cheko ebae no o shase so years before ebi mo chanda pa ebi mo kase but sabe oba prema da ho sometimes you want no more ba no was cash money the tax force help no matter pomo mu nyina de free ho oh intini sse nipa edu be nipa so odin yet baby no na ye monitor so said the bear back. By doing that, no, I think that's a problem, no, it will be solved. Yo, Ethiopia, the crocramu, the Yenshe ni Muse, San and Sam, Modiama, Ghana Police Service in Impenifono. A drew ya wada, Nase, Wamunya, the Assessor Moya, Monestep, anything. Oh, we know Cassandra and Pennywood could not talk to our journey. It's only a my babon singing. You will show to no Cassandra cry any in fully be in Pomo, the form and fully be near it. But then it could do some pen success for the year. You best have to see. Me, I shall quite pie the first one. At the Fat Union, I have been high.
Obanyina mo a meda wase se woni atwetwe nkomo Sompa hot bite kase yebo so wakire se bibia wa akira yebesa bo wakache bibia da ase bi Sompa FM Owura Samuel Amo wa deputy national PRO dema Ghana Private Road Transport Union GPRTU ena yate ne nka no na ye kone ne asonaba na wuredu a wono nso ye acting chairman dema commercial transport operators ye ne no akasa wabani mema wadwo eba hot bite kase yebo so Sompa 106.5 FM Accra yo asonaba we de wadawuru mayanu amo anu so kakra mame yo krate ba bonten aye commercial transport operators ya mode krate aba no wada won ma se wonim hu bia na wonim hu bi yo na mo kansem bebre wom e dia afa regulation 117 no a yemfa nya adwuma no na mo se mo de nansa amampanifo kire mu kakra kire ye Yo, mami na wase. Na me start me tia e fi for sabri wa ma di president Agyeiwaa. Mo ti Sompa na me tia owura Samuel Amo a ma na ka so ntie. Na am so no ko mo yira se ye no na yentra eba atiti ye che. No he me am so no mo de se so boy I like we man from AMC. I need to be clear. We are talking with you and the court the mere sasu. I won't come on you. Na I come here to come on no. Court go and I'm put down that place. And now let you like I said some of the institutions you know. I'm not this so very do my the last summer the calling on the government and the assembly is maybe you be a cast in the form for yenya ampona you may be a park it I'm not passing the 40 now I want to say woman say woman and mano I show me somewhere someone else how I force it and mano I want the mama to baby I don't know where be for the engineer say the road act here I can once again Ghana Court of Arms, Kakapon and Destiny. Now say what here, you see the law is the law. And not Yamra. Now, why Yamra? I don't know for the movement of the Bayazima. I'm not why I. But in a ocean, woman, what's Yamra? No clever for ma. So regulation. I told you to put here. I'm also brought here. We went to Kawa, and also went to Boston. And also let's Kentucky Apam Dadaa Red 2 no Germany 50 penalty units. And now say young one for 2 years no less than 3 months. And now say yes no and if penalty bring them move and some money to so now hopefully here one carbon tree and go down passport view. And come on, I wish to be the for because the free our machine and the mobile group and remember the normal call in the attack of the villa or mostly. They won't be a kitchen and say, the ambassador but not so for not geometry, let them a navy coffee and say, you're so there, so we're very great. And now I can't know from what I can buy to. We're carefully possible. I'm a car out one and one here. What is your the new concern because I want to go. I think I have a little man. What's your other man for the time when how much demand chance? You want to get to a car. Come on, come on, come on, what cow, come on, and to talk with Grano. And let's simulate. Sompa I mean, today, Christmas, Grano or Mr. Fisherman. I don't know how much you're going to maybe a whole of them one I was okay. Then when the big question, I think it's part of the idea. I'm not going to see what it is. That's what makes it. Now, I'm so stable. I am doing and you have a trick of my yam, and also I'm going to my yam because my friend here, God, I'm a grateful challenge for. I'm a teacher for a new program.
go the photo. Tana Abakuda Dabre, I'm going to find you. I'm going to go those messages. And I'm going to say, you assume me a faith. I think we can go on traffic. Or my children are going to get it. I don't see anything. That is switch it. You have a thing. I'm a quiet see a fossil. I'm a quiet see a giraffe. I'm a fucking the four. As you know, yes, I'm a I pass out. I drop for the watch. Now, what back in that's why I have a tracker with a two. One back here, young for the opposition. I don't see him just said, let's just watch it. See, I'm a one and answer. They are teaching here. And then now, everything is cocoa. And assembly, you know. And then authorities are away involved in your member. Yo, where the Unia Bakusiam and San Major Amua Cocrano. Nyamia Dumua, Mudin and San Amam Pennyfo. Edru ya wada na womu to anamo bia be mo makoma atomo yemua ede na mo be yebiem you know me say so the first two my young family dan pentilo ebru anuma the best surprise gana for a surprise abano about the Christmas package kama pa eti mo be demonstration ana I'm going to two prominent answer. I call the first one there, and I call the after many million of public child. I say you are very well killing the cats. I call the very should be playing. I went to your one. I'm my accident. Ebi musu ka se janka na mo ntwan mabronya yi ntwamwei emey omu wo kwan hui afi na omu benya bibi kakra die na abronya ebe na nkankrofo ene nemu na mo so mo pesi etu omu yi na munya botem ye ni bronya ni nwi ina ma ye value for same bronya esa value ni kwa esa bibia na sa bronya yi enu ye ni ma be si o na ta apa no so ko si ni so ti mo ho bai the next thing I say, then can't go be able to go. We don't know what I'm going to say. No, I mean, the divine, no, why are they coming here? See, and tell us, you know, waging a war against traders. I'm not market to win. No, they can say, I'm running here to my man who won't trade down. So, I don't want trade down as well. Yeah, that's what at the floor, I don't know. I'm going to have a dictator. I said, we take it. But I want to say, I'm going to make that. Tell me what that is for you. I was young and you're going to Sompa FM. I'm a young student in the Sunday. You're like a crowd of some and the guy says, it's in a area of a woman ground automatically. I'm going to say, yeah, that's a great. No, we say, young people, you want crown. Near for the culture, no money gun. Now, I want to cut down with a couple of days. And as I come from the trouble. I would say the trouble. Never mean a child to car. Yeah, I say there. One more children, they are going to money. So I think come here, baby. Now, see, I see in the field. I never go more than more. I'll pass it to far, so weird. I thought I should the same thing. And I can't too far go when you lose to the Zozoa. And I'm not trying to learn one, Sarah. The look at the driveway. I go to the there. One day I'm my actually the other day. I mean, you know, the say, yes, the appropriate authorities in the one more so. Now you're not from now. Any other comments, just said, you know, so we're making me about my, I'm making you to Sompa. I know my God, I'm going to my person. Yeah, asunaba ene ye be dance Sompa kase ye boda se chiri bibia ne ye be san bo ka chene ne watwetwe nkomo biem. Yeah, atiefo asunaba na wuredu acting chairman commercial transport operators wona na akasa no wo masemo mo de atodwa se wo mo manansa pe na nsa ne duru na se yante wo mo nka na regulation 117 no ye nsisu dua na ye nyi wo mo di dwan free kwan so dia ene enyi obi na kumantwibu osi akoyanka se ne ye di eti akwakwaje a kire mane ye ba be di buro nyen ena Ghana Health Service for akwose enfanto aso ho de mo de kan ho no Ghana Health Service for nso so de krata ba bonten na krata mo de aba bonten ni se ye nyina ye nim se beduru buronya se ya na wiemu aye hye na kwan so aye hye
etere bia ne nkwanhia si nkwanhia na besie no enko wiase na wohwe ne obi na nani ba ko atu wohwe ne obi na nan na abu wohwe nkwanhia bebre edi wo mo de afutuo emaye afutuo mo de ma ne sey na hamatan na opebre no nso wa bowura bro nyem na sey ye ba wo Yesu dia ese mframa bitimi bofa ho na atesampa ewie mu asesa ebisa agenkwa no ye ba bekai no na wose e basa no atura bia enema etimi sisie no donso pa eto mo de afutuo ma driver fo wo mo srem ada over speeding ni mu njai obi ani ne huni na obi kwa boko me pentema kwantema bantam no wan hye de wo haw ne apinidie ene beba ena sa wo ye driver ni a mennom nsa energy drink kura wo se mennom bi ena de toso biem enuo no se tramadol no fa bia ye bedi bronya to tramadol no weed no to kire ba bi kura wo kura ese wo dada ena no wachi no so sa motimoto no so a ya monhye na helmet na monhye eno wachi so obi amomden a say seat belt no so ebebo na kama road traffic regulations eno chese ekwa so jojo mra no so yemfa nya adwuma na wo mo nam kwa ho nso ntimi nya bompo afutuo wei enye wo mo ka hyen sa driver for motorcycle ne tricycle riders ne nko a na mom a passenger for so mo de afutuo mamo eya ya hweye papa wo na mahuru anim ni wachi hwese bia ka bi mebo wo ntonkyene a men hwe wanim kwa obi wa okogye no akota de a bia bia wo kɔ no nko a wo wanse moto bia ba bechi e de afa na na strance no obi a entu ne hofo de to so biem bomodin a se wo ba mu wani ada ho na babie ni kwanse road crossing no de so pepepe wu twam na wa ho bonkum no ha nifa no asa be he bonkum ansa no watwam afutuo we nyina Ministry of Health association pomden sem so mo de afa Ghana Health Services so na de ababonten e de to Ghana fo nyina anim se bra akato na bro ni ababedi bro nyei obi ya eni ne hu ne se be ya nhyehyeye ebetimi etumpon kase bo wutie firi Sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited omodi yan toothpaste and the brush abadwa so no me kamfo de ama wo se wo sie gu wonu mu no serema me he o za wuntime nsere green ni yellow ni nama asa wo sire ne wo pesa wo sire ya fa yan toothpaste ene ne brush na fatwitwi wo sen na ne brush no nso se wonya bia tim sampa aye wo kama na wo si wo dodom ene wo tachirema so ene wo si ase no na ayi kankan wo ne nyina e de afiri ho obrempo na nim edin bi aye na wo bobo na wonya yan toothpaste ne yan toothbrush no a na wanya wo si abro wo japade anyame dia ma wo ne hyeso yie wo sese men kanche wo se wo se ne wo tacha ma ne udodom se men kanche wo se de wo mo pese wo di chichi wo mo no yan toothpaste ne brush de aka nyina wo mo mpe de aka nyina wo mo nim no etu sa nansansa wo se no chiri ho no ase mo hihye wo kakra eti enkran sa wo pa yan toothpaste ene yan toothbrush no a 050 1619588 050 1619588 kumase 050 1390338 050 1390338 na eno ano no onga mama's helping hand when him say promosido mo de bibi badwa so na eche sa ade no abakade edam ekoyie enti anumre minim stew a wo kwakoye minim jollof a wo kwakodie ena minim se bia wa chi na ba na numre ya ana oil rice bia obechi meko na wonya onga na odi awono sa akokɔ nkwan bi nso na akɔyɛ na numre ya wonya onga chicken tima kitchen no magic no enya adwuma ebra wo de onga 3 mix say ye ginger say ye garlic say ye onion wo de ye adwuma eti we de chinchinga papa bi a no nso betoto no ebekɔ yie eno nso ye onga spices ya onga mama's helping hand mama nsa no boafo eno ene yakura mu enti promosido of chiachia wo no no momo eya kan se eye onga yakuye nimu ana time heba meshe dro no malaria etu ase wonu mo to na aduane nya wo dan honam taa ye wo ya wo de wo yare ne de na hawachi bia wo yare ena me sore ye me honam tutume ase etu me nsa e de koye aduane wo abaifo dem enti time eba me schedule wonu mu a wo sore a wotimi se woni padua no wonnom pani wo nerves na ba pani wonu mu ato se wonya time eba me she sika no be dibi eso djuma ye ni wa fatana katua se wo eat the fruit of your labor na ade sika ba apɛ na se obofunu aduane bi anya wo de nom time eba me schedule na ka chi oni padua se hwe wo huni bra ma bra nsa na sika na eba medie aduane ni bi 80 loss of appetite body pains malaria fever etu ase TIME
time herbal mixture dro baby etu nu obia ebi wo ho Dr. Tafrija ne na naja pade odija no ne na wonya 130 years obekọ no e na osi nubuna ne hama we na medidi dwumantije na wonso nom na fama amansa no mu no mu bi eti Dr. 417-669 0244-417-669 na wodem kama na bibia ada baby ada baby adjujuo wo betu ne sebanche brane yemfa time nto yare ne so medimafo herbal center nie ayaresa papa nie medimafo herbal center nie Dr. Tam Daso nie medimafo herbal center nie yare aye korankro bebre ne ho ase e de ya hye enu papa ye de ye adwuma e wo Dr. Tam Daso akache na wo kumase agogo fa nipa mu na san yare na nipa wo fa ne mu enebre mu end time yi de na eye medima for herbal center Dr. Tam Daso fa ni sesia e wo 0244774282 0244774282 and 050-072-7215 050-072-7215 make out say hot bar te kase bo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Hot Bird Kasiebo ento aso Ghana de shimama yanjebrei na yamfa ento aso emfamamo arawo sambia si awache mademampon ye no ewo mampon kropon mu asante mantemu wa badi a wanya fisha no aduonu nwotwe Victoria ane dia yensa akaye na arawo sam no kiremu ana se wona ne baba mu a wanya fisha no mienu wo mo sesa bidie abusua wo ma wono de ekoba ye domu ya no se agrada be frehi adwa ade asi akoda yi ano maami mu ama amunumo no mu a won moto ho no timkeja won mato nananom ewo ansieto abusua ye de yachi wo Facebook no so no aye Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra arawo samua asie no emu bi ana ye de agusu si ye won moko ho bi ekohwe sane esibi esi yankasa no yare won mo abonkomo na sei eno mo sei mona fe yahwa sane adansefo no wankasa wanum ka ensam de bai na yenkwa wo no so yi na ye ne honorable Kwame Nkrumah nkwochwe nkomo wa assembly member Achimade electoral area honorable official Paul afin committee yo ya ma ho ya akonso nya da fi na yense ye ho de na wadawro ma aba ne sai ana ba tan ne ba wo mo sesa bidie agrada edwa esi won mo so ma munum won ho a won mo ye nyamedia amane bono won ba be se wo sai yankasa ena mu na se pese ke start say agrada ya ti die ye se nyame se mo bibien ba na yami so so Achimade ena ho na ABC na mebo ntimu a eye ababa wa bia ye friend Victoria one ne ba wonya enfienum eye ye kra no Nkrumah ena peninso oka ho so ode eye Michael Yabua no so adi enfi eye dumiensa eye 13 years one ne maami ekoye Achimade ba bia park eye jatu oteja mampon de be ye stadium ho bi ho na branch bi so odi shibidi so di ashibidi ne be bosumi ni ko bosumi ni ensa wo tu bidie ne kura wie kura be bosumi ni ensa ni me ja batan so ko dwedwi ase na ja de ko gudem na ja odi bidie so no ne ma adi ene se oye ne di enti se e beto ababa wa no ene mo no na ne ba kitwa na wodi mfiri ni no so e kan ne ma na wodi eye mfiri dum nsano ne Michael ne di onya ni ti di ni na enu Natalia hye no ne gensi pa eto atete na nye se obi na esi san no ne mu agrada ne ti sa no na ne gensi no ne Natalia hye no nyina eto etete ye na ma ne nante akura azu ni ntimi ni aba oti ya ye oye na esi ye asante mampo Achimade mpesi aso no asere dia emu ya na maame no wobetena akro ni mu ache na ho na ofri
Me aba me dati maame no betina kronum no Obama mpon a check akra si oti Newtown ade mba ho ansa na obetina akema na me mani atwa no so be mienu miensa oyobi odadin nim no na emom mpanifo bi omo asafo no de omo nim no nti ababawa ne de ye kazi ni no ho adanse a bia be di ho adanse pa se ababawa we di ene ye dira uti oye central region ye komua pepe hono ufri ena adanse bia onim no ye tefi nti one ne ma mienu ni neti ene se kosi ade wakọ asori apon ena bidi ku a wokosisa ase ene se oye ne wi ekoto nti si ane de ono ababawa ne de me mani ehu no de nanso ni kunu ne de me mani ehu no kise be ma ne de ase ni si na oni ha Ayasemo na mame misasa dia dawo ya so ya dia soma ana amana ba so ne ya dia de mota tibi se okontokwa wonpotam ho ana mi ya ba se ne bi kan kan na dia mintimi nkai eti mama me fancy he ya Chinese phone di ne de woga se min komachi nkokwa eno na senso de GW 4974-23 enen wachi great war vehicle eno so na senso de GT 4189-25 ena 8 excavators na sanadwunde no mu ye adwuma pa excavators mako nwotwe ena sa automatic pump action gun etru so esa ka wo mo ho nanso matimi a chesa nkrofo ya sa abre wodan forest district office no wo mo so wo mo hwakwaye ne so se be ya nipa bonefo emfa mo sekan enya nanka wabo mampanyini ye John Mahama baso amanidin foforo ewo Nigeria memu we aye din sonko a ene Nigeria man no aye Yoruba state one mo chere se wo mede ato mampanyi enam ne modenbo enne tu nwache enti na ne din a ene wo mede ama no ebem nam so ama ne nante ene bibia sesa aye awr atayito odua eno ane din a Ghana mampanyi ye John Mahama eno dwumade sonko ekoso ewo Nigeria memu no wo mo anam so ede amano na ebra mampanyi wo mo hye na tare foforo wieye na wo mo hye Nigeria fo che enam so mampanyi ne bakasa eno wa chese no kwasem edine de waje atumpa atayito odua waje tum awawa atu se anokwa wo mampanyi na wakani pabomwo na afenso krampo no waje no fom so tum hwese enioma wodo akwa achewache wo no wobere no wode yie atoyie na wo hwemo pa no wa Nigeria man no womre Ghana sabio yakwa se ebosome awade no dan da nyina no ye ntam entimi ntete nam so nti Ghana ade baako a eme ne Nigeria man no entam tete aye jollof no a anase mpo se aba ne se ye bo ball no eno nko ane ade a ya ne ko ba ne sa ne ye so pa ye ho na momuo no ayonkofo da man mienu ntam afebo eda so dem. Most people are fair weather friends. After I lost, for some people I would no longer have been important to them. But when he came and visited me when I was president, he invited me to pay a visit to his palace in Ile-Ife. And so through my sister, he kept asking, when is your brother coming to visit me? And I was impressed because I was nobody, I was in opposition, and yet his insistence that I come and visit him was something that moved me. And so on one day I gave a date, and when I came, he received me so warmly. And after we had finished the visit, he took me to all the secret corners of the palace. I don't take this honor lightly. I know that there's a historic bond between the people of Ghana and the people of Nigeria. When Nigeria prospers, Ghana prospers. God brought two of us together. We are like twins of the same mother, except when we are playing football and then when we are cooking jollof. But I want to say this chieftaincy title, I receive it on behalf of all the people of Ghana. I was trying to trust Ghana mampanyi ye John Mahama na saba sobono waje atumu no na watche no wode baba to ko wasempanyfo anim se ene wo hwemu amali ni je ana fe Burkina Faso won nyina te wo mo de afire ko wasemu a eno soso wo mo hwe kwampa ode be faso. Our sub-region is facing challenges. We all know what is happening in the Sahel. 3 of our members
have decided to break away and form the AES. I believe that it shouldn't deter us because God put us in this sub-region together for a purpose. And so I believe that instead of ostracizing them, we must work to continue to build a bridge between ECOWAS and our brothers in the Sahel. Because our destinies are tied together. In Ghana, they say if there's fire burning in your neighbor's house, take water and go and help him to quench the fire. Because when it finishes burning his house, it will spread into your house. And so we must continue to build bridges with our brothers in the AES countries and continue to encourage them to come back into the fold. I want to thank President Tinubu for the friendship that we share. I've known President Tinubu for many years. He's been like an elder brother to me, and he's been a source of inspiration. Abusua turning Kenya Ghana Mampenyi Agyeiwaa John Dramani Mahama. Afe abusua yenya free. Iroba ile ife afa ho. Na yede mempani di odua omode aka na hon efiri ho a. Mede wo kɔ Enzema East. Eno adeleke zu ne yekɔ. Ɛho na awia no mu yede beto so kyɛ sɛ abamu abi a wadi mfinhye adunan. Ɛna menteme ho aseso amatu akasa no amasesei wati nananom ɛwɔ nsedo. Pius aka ɛne ne din. Na eno na abusua ne kyɛ sɛ de nam so asa atwere nkyɛm ba ye nyina ye na ano memreda. Private security for bi a wo mo boban e wo ba bi a wo mo tu sika okɔ. Na mmabunu ne wo mo kɔkyere yam so ewie na tu a e wo security ne ho wo mo yɛ sɛ wo mo gye a ɛkɔkasa e ma Pius aka woti nananom wɔ nsedo. Na abusua awraho semisi ye no wo mo ne Sompa kase edi nkomo. I'm a stepfather to the child, and what has happened, in fact, it's unfortunate that through God, say such an incident has occurred. The workers, they are here purposely for their money or for their own good, but for the look of things, as I have said it already, the entire family we've lost a lot. So what we are asking the government is he should let justice to prevail. Eno Pius aka ne papa wono na etie ene kasa yi na ese abasa mabunu no wo mu twagya kura to pick up mienu mo hyi ni nyina ama obese atonso je condemn for na be kwa akofa abankra chepani o wompotem ho eye honorable Herbert Kwa na yewura Kwa Dixon ena no nso ode to so akyese wo mba de wo betimi bia titru na assembly no na hwehwemu ma paese wo mu yekosi ase. I totally condemn what has happened because the next day I went there and pay what I had. It is avoidable. They can avoid it so easily. I don't know why they decided to take the law into their own hands and it escalated to the extent of losing a life. And I condemn what the mining company did. They shouldn't have even mounted a barrier in the first place. But the truth is this: we went there last Sunday. You see pits that they have mined there. That pit is an old pit. It's not from that company. That was the pit that we wanted to reclaim as an old pit. So I don't know whether we saw their structures. So within that, we see between 25th up to now. So I can see that they were preparing to mine in the area, and this incident happened. Honorable Dixon Herbert Nkwa, wono na ya bankra chepeni Enzema East. Na ate se wokase se benkum ni nifa nyina DC ye no otwa ba hwe ano wokondemo na ni kwanse anka basa. Yes, I ba galamse hun sensem biem na woso fo hwamonye so meche interior minister wasanso emase bedwani e waso se onobu muntaka Muhammad Mubarak wode atodwe se galamse ko aye ko no enye se wo mu di agro wo mani abrepa wo masinkete e de wo nan asifom awe abo adi nsu agusu se empie na empie china galamse ne de ye betu no ankasa na Bradamba Festival ekoso na Gonya community e Washington region ekeka siani no e no de sansemi tu dwa galamse ne se yankosa akon no a da che de ohaw ene abenedie ene beba eti onobu muntaka Muhammad Mubarak e kire musa na motu mutu nyina no wo mbe hia sa nyumekwa hudio nyina beta wo machi wo mo mutu agudie ne se befa ekwanpa so atu agudie no na nya nsunsanso bɔ ne bia e wo man ne so ayi so amu galamse mu amu ye dindinde enzo ye shemo bo se mundia ye ayeso ye ndiai entino ye de ya wiata so say forest water bodies roadside and there who ya minia jai mra kwan so o ba ya ni a lot of companies na aka omo concessions bi ye de emma mranche no say omo so betimi ayeduma
na say who dey want to say who dey illegal mining na obaya and the so say we support because yeah we are to say Santa Pano ye njanne na say na yes say ye na yemboa na oman no entimi entumbo so oman no tumbo na ye na no ye betimi aye de ye pese ye bia na asodiaba. Honorable Muntaka Muhammad Mubarak ebewie no eno se munso amutu no bone no munso mudie nie munyina yie mani abre mo so papa sa mechi wo se wutu no bone ya mechi watum emra ne ubedi eti ya hweye fi se drug abuse no emaburu no ebi ahia ma ogina ho a na se efoma da ne nyankopon na esura da ne bonsam obi kura nam wa wo hu bidi a na ye ne so dokoro ya bɔ ne foforo chese wa chebia ma nani subiri no obi timi hu se duesi woni odi ne tie kwa ko bon ha te se aponche adan a wa shibi eti ese wo mu to nuro no ye ni abre wo mo so pa na yesre mrante me ho se mrante bibiri wa ha no bonia ye mu bi awi ata so se ye de dai ton ya so ye awi so ya awi ata so se ma ya enu mu be fa so bia ye be chiche mo na ye di mo am na kwan so Amasa nomboni so abafom ewo my man e be go so aye enti ye de kokko ye bo ene say wa ho ni say wo ton do boni say red tramadol wiu bukino jai because me ga ye tu no ai sa mo pamaye enti mo mbre say mo ton mo jai ton a yeso ye njai me ketu a ye pam mo say ye be ba be chimo no afutuo we nyina ye interior minister wasan ye mashebedwani wanswase Honorable Muntaka Muhammad Mubarak edino Muntaka Muhammad Mubarak yani yakana Muntaka Mubarak na ebiso se Mubarak Muntaka eti Muntaka Muhammad Mubarak oye interior minister wasan ye mashebedwani wanswase wana distance mini afutuo nyina emai Coalition of Unpaid Nurses and Midwives Association woman so na ka say watchra se wiasem koto de dia ne bedidi na afenso so aboa na ntakra na man yakase na takra bo no ya na fanyina kwakyere kwa se wabusua nim se wo ye adwuma na so adwuma wo ye nyina no ye obregu aya na ha adwene pa wo mo kyerɛ se wo ma ye adwuma afimunie na so afimunie no aban na tua wo mo ka bosome ba ko pe yaka nyina Ghana ban afadi anam so ama wo mo koto asra ban se ye ba be di Christmas wo mo papa wo mo ye papa enti abana keka wo ho a wo ma so bɛyɛ na organizer ademakuo yi aye owurakosi Agyeiwaa wono ana wona sompa kase atwetwe nkoma wo kyerɛ nsɛm sei ye nurse for midwives any nurses na aban fa ye dwuma afia ye wura mu ye nwanni mpo hyase afia etwa mu no na ye adwuma abosumi du ebi ye adwuma abosumi du baako na abusua aya asefem aya awerɛho isan say dwuma aban afa ye nsanka dwuma ye ni bia fatana katwia nanso adwuma ye nyina ati no ya katwia wo sa aban ni tumi de maye no ontwia ye ka si ade ye funu kom na kwa adwuma ye ha dan ye fiwura mu tuye ye kwa amane no hawo mu nanso nyina mu yetimi gina ehwe obi bi oyare afi ye ba ne sei ye hu ye se de nkofo dua pa ne epia no na ye de dua ba ne ekofo ye ade ne de ye furu pan na esan abin ye no ane sei na amen se wa fa ye adwuma abosomi dumienu na ye adwuma na akotwe eka na watwe eka abosomi ba akopɛ abusua yesre o my Ghana mo ne dan mo na anwochi no ye no nurses ne bi anso akasa sei baako ena adia eye me ya pan ne se enemi gine mu akasa ma yenya ye fi beebi eba akomase ebe ye adwuma beebi fifi beebi bebre en aketua no emba no ama uye adwuma no kwa wunya odo because we be adwuma wo dwen wo car transportation ho wo dwen se obetua wo rent ye buy 1 year ni ye rent aso ye dan aban ye sre omo anta ye rent no how do we pay eya asefin bebre enam say de bebi ya kwa kodru no we ye adwuma afi ne akoma abosumi aketua se ne besi ahwe ye busua enti e de extra ban honorable atopolson finance minister mpacho ye bibi na PRO for Ghana Health Service Tony Goodman but once na o kan say ubetua ka genuine de ye njintum Akosua Nhyira te won mon kan aye collection of unpaid nurses and midwives ye wo mayimu Chese wono ma so nkwadu bunu kura atia se ne pan won na de so de abre ene ye bebu no kom na yaje ye ko Agyeiwaa East abankrachi pani owo ho e ka de anka o ex convict
nyina ne se wo mu nzu se galamse no ne ho wo mbi enam saa so ma se de mpanimfo ani abere se wo mu twa ba hwe ano wuni a wo mu bia no fo wadwuma to ho ntenten na amosofo kora ama meto na wo mu chese na asam no kora wo koto ya koto wa se mo bia ankwa asase no so ewie na onabo ene ne dom de wo makwa kogusu nti asa wo contem ja koto no ene wo mu de contempt ko che no na ewie ya wo mu di na asam no tena ho a na so wonko dada bampuno achi ena no mako nwotwe isan se honorably wonko dem na no na mre nimfo nso eba mu asan be kasa ho na ne asam na ewie eni adane isan se wo mu de Sompa Abuja penin de ne yemfanto ho sasa de yakoto obu asam na ewie eni san dane ye no wo mutimi de nani na ekowie wo ma hye se wontua 15,000 Ghana cedis se empata na fuma wa fumu ye no na eno na George kire se we ya asie no kire se de wono aye panin kura na emra no nim no so wonya fuma wa fum eno nso be ya de sua de ama afoforo se honorable mpo na nke de na ekwa na wo afomu yaba ene utira nyeye no wo mo so opan achi se tie bia emra ebedu we ya de asie ewo Agyeiwaa East municipal ho bankra chipeni honorable Ernest Ntim wo de bra Facebook no so na busua behwe no wono na nanim eda ho no make say wo 15,000 Ghana cedis e de apata ente saa anka no wo ko afiase akwa dada bampuno achi ma wo makomane dokunsina enru josofo de no na wo de minimini nsini eni wedi asem kase yeto so no ne ekoye nim na hyebedwani owo hyebedwani dada na se dada aba isa Apam Dadaa hyebedwani dada no owo domi kwabenya botom peso so ono bo sara adwo asafo wakasa ne tire ho wase Ghana fuei ena MPP fuei choboy munyi soe munnim na mutu abano de ma ba ma wo mumma munnim na mutu emma bema omuma so medi party nanimu a emma ntoa ba ma MPP emma entoa ba ma MPP wana ekasa asemi former member of parliament for Domekwa Benya honorable Sarah Joseph na ekasa yi waso obi o disrespect ma obi o tietie ma fa hodie so obi na no anu odi matem mo so person o ye president na mudi o se MPP party munimu ntia honorable Kennedy Japan na tem didi a wadi ma edi party no NDC for pilot ye go ho eti the NDC from pipe bo mo bo nyina ne se MPP for the Kennedy Japan beba no mo di videos nyina ye campaign edi etia party no eti mo mani na wasa abo wo no no otu wei won Kennedy Japan wo nkoda mienu eso otimi di na tem ka so ye useless won kro na wo nkoda mienu no otimi di na tem so ye useless na se party no mo pe flag bearer se flag bearer bie nu ha obetimi ama MPP awene jise Dr. Mahmoud Bawumia wase ne wucha wo buma bunipa na obi wa wo pe flag bearer nti wo keka na nim chenya me sompa wa yen hu se de as wo ye gentleman wa yen hu se wo ye gentleman so na se wo ba as wo ye boko hwe na tem didie na da pa twa na da ho de asie na munnim na bra wonya besom mu na moya ne flag banner na mo say yes say fun wonanum na mo say yes say fun na wonanum na nkoi na nka ba ne say ne yete ne say so wono obi a wone na wo nkoda ma mu mienu timi gina beje was muni Ghana ha la ya Joseph busa Ghana fo na muni Ghana ha ena muti say onobu Kennedy Japan e di matem e chama da pa na se party ne mutoma no a ena monka hunu say manso ebeto e de atia mu kogodu wo beto aba ama obia na noa na wodi imma atem me ma samba e wa nti so wodi matem o se me yimu adie maji aba isi gedi ena kufu ado tete me so ena me ye useless ena me baba nso me nimu a wonti me tia me o kan ye e wo prom ha kogodu and the videos are there it won't yet na mo koye ni bisibasa ndc for pensa bubeli na ba na ne records na wodi atam including me a oni ma wo mienu na wo oni wo wo ye de imagine odo be yo me si amra adu na adu ama wan na mamu ba wo ya me ka mo tro ena me ka se
Japan. Menene wo ma kore ahofefuo mienu. Ba mu abaako na oba abaako. Each maintain honorable Kennedy Japan. But your family and friends and Enye family and friends you. Say busuafo ne namfofo party ne yeye wa ha. Oso no bu Kennedy Japan mentano menena wo nkwada mienu. Omo ho ofe be ma baako oba baako. Etimi adwosafo minnim no nanso nya ware enti ene awo ho nkomo ne yedi wa ha. Nipa no wanya ne wonye. Na no oya na no oya. Omuma na omuma. Eno ne sese ye ka. Na ositela bia obeti se nkrofo se an Dr. Mahmoud Bawumia na wonye vice president ena Ghana sika sem to ape e de na oyefuro no se na wo mate a okofa car na otwie driver na mfa ma wo abeda achi wo no otu wo no ye mate oje order every driver ho it is a driver kase wonye bibia wontimi nye eti Ghana sika sem na to ape na nye Dr. Mahmoud Bawumia ena de to so biem enye MPP fo na ye dede se yensesa former finance minister wo mutie enti Dr. Mahmoud Bawumia de obi say his hands are clean nensa ho fenchem fita Dr. Mahmoud Bawumia no your finance minister Mibisamo Dr. Mahmoud Bawumia no your finance minister ya tia ba mu na ya MP speaker say ya tia say mu eko enko yie iti ya ma your finance minister onko class ya ma ne ko class wan jijana wi ansa ne ya ma na kofie na we ya this one Dr. Mahmoud Bawumia we are late now wo master trika na wo ti be ko wo master don jai e ko trika no kura ni yen kantia na ya ni ama bossa ye kasa ye tie pension for ye sa ko bo musike mu eni ama bebre e na ma 2024 ye losing elections enya one individual enya Dr. Mahmoud Bawumia e ye bibia na ye ho aye Ghana fo ehi e sa no mo kasa ye dey Ghana focus MPP for no bubu nnua timedua pa wona na mudi asisi masum to mo kakora amonte enti enye Dr. Mahmoud Bawumia na aye bibie wono de obesumye de de man se won sum no sumye na afa ni opese obeye driver no na oje ka ne wo twie no de ko ba bi esese wo de koro we yensam a former member of parliament emrase bedwani dada wo wodo me kwabenya honorable Sarah Joseph di tudwa ama Sompa kase bonso ye de asommo na Agyeiwaa Kennedy akomprako a Japan asan central mrebi a chomrase bedwani papa wono so hwasa franka tuni di bre na obepre bi nyame yadomo a 2026 wono so ne omanfo na akasai wo so hwe wanam no watete Ghana fo bi no kekasa ase Agyeiwaa Bawumia hu atono so enti wakasa bia na no so ya kutia no obobo Agyeiwaa Bawumia kutia ne ada no zwe Bawumia no kura mi hu no kura na mabrabom kura no wa ezestesa sade Ghana fo bi no keka no na wono so watete biribi se MPP amanyoko no mpanyimfo bi no mo ni electoral commission ya 1 sa ba no wombe wiem na koba no sade a o wakanaja sa nyade a obepene so meni o mo hutai eno nkyere se ozo mo ko wiaba no I believe in the structures but last minute if you form no committee nyina minim use party security say o mo babu obia o ba begina because o mbe kanyina that do mbe dwane be come papa kofi meni no wada de kura me like it doesn't exist Nacho sano no ya senyoma dani rano ana sano wei Agyeiwaa Kennedy akomprako a Japan eno no so tutubi no we na ansana ye bekọ amonone enne da ho no bibia ye fine ansana ye bekọ amonone no moma yenhye bronya story bi na afei yemfa amonone nsem no emra Food and Drugs Authority de krata babonten say eno ye de etoso dumienu no Food and Drugs Authority omo de krata babonten say beduru bronya say ya na nkrofo ho ta wo mo ya benumu bi ye bedibi ya benumu bi ye bedibi eti poison kura no wonom ade apro kura no odi party bia wo ko obedidi aduane no wo wie bi eti FDC ye bedi bronya ya wo pese wo gi wani eya ahya dokodoko de na wo nom no ya ahya date no ebi wo beduru bronya se nkrofo nim se nkrofo paade efo na o mafane ma apro na o mu de serve wo party ase eti de onim se akọ party so de wo num nyina tuduro na de ama wo no eti yenya hweye se de be ya enfo hawo emma na efutuwo we nyina no Central Regional Director
Edema Food and Drugs Authority Mami Francisca Abena Esubonte Anoche Wano ena dusu yen Centroni Eric Anan Enim for Christmas celebrations now to be and so idea will be a effort share expiry dates say a chance in where make sure the chance and move and now say and rain night afi open restaurants pubs and now say hotel make sure say FDA food hygiene permits available and then a chessy across Abian Apam kitchens akore say omudua ni biemu nyinaa a senior emra pelo enti bronye ukoda sesa wo kwato adia no more station places bronye wo bia mie nani ukoda so na wo kwato adia eya fichirim bia wani sunglasses sekura no wahye bi na wa date ni nyina se nketenkete ni wuntimi nkenkan a na wa goggles akese ni bi ni watimi akan ni yie ebi wa kura nya brofo ne ya kire wo ho he na German osuso German hu kankan anya yie ebi wa kura tekifo kasa bi ene ya kire de agu ho na no soso wo ye ne se ebi wa kura Hausa ene ya kire de agu nti hu se obekenkan ni yie we ye futua Central Regional Director of Food and Drugs Authority, Mami Francisca Abena Esubonte Anoche, wade to Sompa Kasiyebonima Eric Anan enso edebesumi. Eni ehia papa de ekwo mu no. Eno ntina Jos Kenke no, eyase no na abribia kaburo nyen. Onde wo mani nyina atena ho na udi. Munya fa mukoma na mu akwa kan. Trega na se dispe. Waka ne mma no waba be chewo na ma ye ofre papa bi esi ho. Eno no unya dwe ho na ye yellow corn no a. Food and Drug Authority Agyeiwaa dada se nutrient wom we na ye kan fama wo mo etonton dokono ana wo a wonso wo prayers te se ye de enu bie no wo hia bi papa 3 cities no baabi utime ton 7 cities ana wo mo de nkwan so bonten so na no aye yesu nsuo enti nyame nsa wom Jos Kenke sabra meka sei tutu efiri mu dendende anwumrefo aduru ho enti wo nko ya aka ho anopa tutu na aye krado and for nature, ye don't me here. Commercial bank nechi, Jos bread and pastries. Unim warm pan and warm pastries at the tier, and warm the dock na babeka home. Jahumai 025 60 68 832 025 60 68 832. Jos bread and pastries, we are Jos hot kinky, a proudly godly. One more down Sompa FM. Hey medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so Obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato yaso sano boafo
nokre abusua ma akatuapa mpa na mayenko wie kase no wa amanone nso Sydney na medura tututu ekoso bra na wo mo shefa Hanukkah festival de no wo mo so nkane anankane afahye na tuokoto yima nipa be se dunum eti nananum wonse do no enkra kire se wo mo nya nipa mienu aso wo mpanchi ya wo mo na se tu no wotoyi na eye agya no oba enti papa wadi mfinhye adunum ne ba wadi mfinhye adunum ennan na wo mo kodi saare husemi Sajid Akram wadi mfinhye adunum wonne papa no na Navid Akram wono ene ne ba no wo mo chese wo hwa wo mo ne Islamic State no ebo afi pampa esanse kai kura na wo mo timu no wo mo ko hu sa Islamic State foi wo mo frag bi ewom na we bi a wo mo ka no sa fahye ya eye soma fahye wono mo a eye jiwfo no ekokoyo enti British born rabbi sofopani wono se wo prabi na baba wa wadi mfinhye du wono nso prabi a se sei wo mo wa ya asabia na nkra ne kire se Bastanda Ahmed Al Ahmed wono de bra ekoso nyina no okita ne phone na wo video wo mo hunu ne sa na esane tuo no gu ne so enam so amasesi woda Premier Christmas Wales ho hospital ya wo mo kokosra no na yewura Anthony Albanese wono eneye prime minister wo say so woto kura na wo mbewura ama asemi wo motimi atwa abaahwe ya no a wo mbetwa enu achi etuo ho mra nso no wo mbeyire mo kete sa chechede eto a wontimi mfatuo enkoye bibia wo pe enu so ene ye gina na anwumre hot bite no num mpa mu ko ne no nsia kase no yede wo pem wie na nsema yede esum wonu mediti makotene no ebi ene se commercial transport operators omo Ghana hase omo mampanifo na nsanity true police fo omo tonton niam wakwan mu nya yanyi omo amfiri hodi a ene omo tibi no mbehua na omo tene kankan sanso eno abo Ghana mampanyi yera tontomani mama abaso mandin foforo Nigeria memu a eno eya basobode sonko atiwa MC eka denko okoda na duafie sese koto afane se wontua 15,000 Ghana cedis galamse enti Emashe bejeni dada na wo domi kwabenya onobo Sarajo asafo se NPP fo mo beto aba mu obi a muntu obi a muntu mu obi a wo bumma enye obi odidi matem Yewra Canada kompra kwa Japan so akasa wo so no woni time kura adema Yewra ba omi asena Ghana fo bi no ekeka no Post sadoma wa santemamu enya akromfo a wo mo bokro no atu da so panchi aso na wo mo de kokobon so amatemamu fo ena FDA fo nso abokoko se brunye wo no mu ya hwe ho ebi ya na aduane na asai anase nsa no a wo no mu no na eno kura na be ye poison dia ma oni pedua ena ye ko Sydney tututu e ko so Hanukkah festival na se no abusua wo mo nya wo mo edi sa adwuma no eye agya bi ene ne ba wie kasebo no si na efri enkran ha Sompa 96 wie na makofa Sompa na fa Sompa sunyane Sompa sunyane fo yechiamo ena Sompa nkranza so yechiamo na efri Sompa 106.5 FM akra no manifa ye headquarters wo kumase Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adamfopo radio Paris France takwa Sompa ye 101.1 takwa de Sompa ye 103.3 tachima Sompa 106.1 FM sunyane Sompa ye 98.9 Inkwanza Sompa ye 90.7 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM Decoder so bebia radio wono betimini akwa na your Facebook page ni Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM live your YouTube no eho enewo website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so Kaneshi wo mapetim ewo ho Leicester Ghana Limited omudi ya street place in the brush abeja so boye midima for Herba Center Dr. Tamoda so onga Mama's helping hand Tam Herba Mesha edronu so etu malaria se Just Bakery ombema dokron papa bi adie wo nyina eka ho ye ne de kaseboi esum wona numre eyeme Akosua abowaje ubetimi aframi Akosua Nhyira mene me adult children Akosua Agyeiwaa kwade boaten enafin triple way man Apam Dadaa yadamu nyina ase